noneho kagere gutya abonaga umugore w'umushuti wiwe yambaye nkadata, yambaye akantu kagufi bita ngo ni miniskirt, nyine akantu nk'umuntu ugiye out kubyina, nyine kwa kundi umuntu azaja kuryosha yambaye, ugasanga akenshi ntago aba yikwishe, reka tubivuga gutyo. Hari ibice bimwe biba bigaragara, aba yambaye akantu kagufi intege zigaragara cyangwa imirundi iboneka, nyine ari akantu kagufi katajanye n'abantu bakijijwe, ugasanga ibice bimwe bigaragara yiye mu kazi, ariko hari utundi twenda yari yashize muri bya bitenge kugira ngo tube twa backup cyangwa se tube ico mu bikorwa. Nuko umugabo mugenzi we aramuhamagaye, rero wa mugabo ataramuhamagara, wa mugabo umushuti wiwe yaramubonye, aravuga ati wenda ko agira gutya, ko ndareba nabi cyangwa se ko ndibesha. Hari igihe ubona ikintu ukamutungurwa ukibyiringira mu maso ukavuga ati wenda nshaka kuba ntambona. Birashoboka, nanje biza bimbaho rwose. Ikintu kamwe kigutangaza ukavuga ati nico cyangwa nico. Wowe ukagira Imana we aho uri simpazi, ngo hari saa moya zazija kuba saa mbiri, tahuri simpazi, ariko wowe kabyarawe banguka kwereka amakuru yihutirwa. Umugabo ati niki, ninde wagonze, ninde wapfuye, byagenze gute? Timbwira kuri telefone ati oya mbabarira ndahantu hitwa gutya uhansange. Umugabo umutima wamutangira, iyo maze iminsi ukeka ikintu, hari igihe baza bakubwira ikintu ukicukama ugikomoza ukavuga ati nyine umutima ukama usa n'ugushitura. Bakaba bari kumwe nyine ko baraseka, ukabona ko n'ibintu birimo urukundo, n'ibintu biryoheye amaso, ku buryo niwo babona bavuga ngo iyi ni couple. Twababwiye ko wa mugore aciye akenge, umugore ufite imzaro, umugore umaze imyaka 15 mu rushako, yeme se mutoya, kandi nkungu iyo yabyariye igihe ruguru azashingira. Ku buryo niwo babona wa mugabo na wa mugore akavuga ati iyi ni couple, n'abakire baje kurya yaba. Wa mugore isakoshi yayikuye mu mugongo, n'ibitenge yabibitse, ibaga yabibitse ntituhazi, yambaye bwa bwenda nyine unaniwo naje nabwa barato bwantunshingeho. Umugabo wiwe yamaza arahagera, amare kuhagera ico bita gukubitwa n'inkuba nibyo byamubayeho. Aramuhamagara araza, amare ko zaramubwira ati yewe nimba narwaye, nimba nasinze, nimba ariki, dore mushiki wawe. Hari umuntu wohana n'utohana, kubo nguwo umugore aje guca imzaro azama kubwira ngo wamuziba, turakuze turabana. Musaza yagize sereri. Mama abagore biki gihe harimo abasinzi, akakubwira ngo iyo ntwite ngo njewe ngwirekereza, arimbwira ngo nzozanywa ngo konyake ngo nibwo isase mireka. Hari undi bigeze kunyereka w'umugore ngo iyo atwite iyo baza bamucanira itabi bakarishira nkahariya umwotsi akaza wumva cagiye cirekwe, ngo nibwo azamererwa neza, ariko ntaza arimwe, ngo ariko itabi gusa ngo iyo yaryumvishije ngo azama yumva nyine ngo araruhutse, kwa bundi ufite inyota ukumva wanyweye amazi ukumva umerewe neza. None umugore ukuriye kubwira ngo ko ndumva umutima wambwira ngo nk'inzoga, ntimuzi ko umuntu yatwite yarari ibintu bitandukanye. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe nziza urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije n'abanyarwanda bose ku isi aho muherereye. Ngo Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze yagure imigambi yanyu myiza murimo. Imana ishigikira iciza, yandirimbo nta mana nta buzima. Turamukije abantu bari kwitongo cyangwa kwivuko banze gusiga ibanze by'abasekuruza. Muri abantu bagaciro kandi muri abantu b'ingenzi kuba mwarakomeye kuri gakondo. Twiyegereje abantu batabaye muri kiganiro, ngo Imana ikomeze bimane kandi ikomeze barinde muzagere kuco muri guharanira. N'abantu batashe niko tubita, abantu bari mu gihugu cacu ca gakondo turabiyegereje yeme, ariko muri beza turabiyegereje. N'ababyeyi bakimenya kwambara impande bashizeho imyeko, n'abagabo bambara ya masapu, bagifite umuco batosangira n'abakazana cyangwa abakwe. Turabakiriye
ngo muze mubane natwe muri kiganiro. Abanyaziya, abanyamerika, abanyaburayi, impande zose zine z'isi turabakiriye. Tugiye tugiramo abantu bakoze subscribe, abantu badukunda, abantu batubwira ngo hano mwakoze neza, felicitation, hano mwakoze nabi, mugende mugira ico mukosoraho. Turabakiriye. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu wigenze kandi uri umuntu w'agaciro. Imana iguhe umugisha wahisemo neza ntuzicuza. Noneho introduction igiye kuzoza iba ndende kubera kwiyegereza abantu. Urukundo rwabaye rwinshi niko abantu bazabamera. Nuko umwandiko wacu w'uyu munsi turi mu kibanza ca Kasarani niho twicaye. Mu muhana w'Igasarani, Kenya, Nairobi. Umupapa acuruza protector. Umugore agacuruza ibitenge cyangwa se impande. Mubatazi ibitenge, impande. Hari igihe uwa protector akorera kure agataha atinze bivanye n'agace yakoreyemo. Hari n'igihe ubitenge akorera kure agataha atinze bivanye naho yakoreye. Mwebwe murabizi cyane, hari uzi ukorera wenda afite isoko hano hirya saa 12 akagaruka, undi saa 1 akagaruka, undi akaruka na saa 3. Nta kazi. Uyu mubyeyi cyangwa no mu mama ni famiye ikuze, iri mu myaka 15 ibanye cyangwa se ifitanye ico gihango nk'umugore n'umugabo mu ndowa. Uyu mu mama rero aza acuruza ibitenge, akaza atinze rimwe, ubundi akaza yihuse, biragenda biratura nyine, umugabo arabimenyera. None uwo munsi umugabo yari afite off, abona umugore yatinze gutaha cyane. Aramubaza, byagenze gute ko watinze? Titwakoreye kure samahani, ariko turi mu nzira turaje, ngo hari mu masaa 3 kucyarenga z'ijoro. Usibye ko sigitangaza gukorera ahantu hakure nyine ugatinda gutaha, ni ibintu bisanzwe. Kandi abantu benshi bacuruza impande na protector bavuga ko, usibye ko nanje narabikoze, akenshi hari igihe umuntu abona isoko mu kagoroba nyine nka saa 1 gucyo, ko mutubara ukinjiramo ugasanga imeza nka 5 z'abasinzi zirakubwiye ngo icara utuheze ibingibi nibi, ukamusanga nyine bagutwaye nk'isaha yose cyangwa iminota 30, kandi ntawuza urakarira umukiriya ngo watinze gira vuba ko ndihuta. Nimba ufite harakuza ugenda, iwaza gutwara gahoro ukihangana. Uyu mama rero umugabo azibazaho igihe kirekire, ariko uyu mugore ucuruza impande agataha yatinze ni ubuhoro. Noneho umunsi umwe ni mu minsi ya vuba, umugabo mugenzi wa mugabo ucuruza protector, tuzabindi nyine z'abaforoderi, ubihisha ukinywera akantu wiguriye. Nibisanzwe kandi rwose ntazitara amabuye kubiguriye, twatera wavumsa naho wiguriye. Nuko mugenzi we yicara mu kabari yinywera ico reka nko tubishatse kukimenya cyane, ariko bigaragare ko wenda hari harimo nkagahiye, wenda ni kwa mufano ubwo ninjebega iyo ni maono yangu. None kagere gutya abonaga umugore w'umushuti wiwe yambaye kadata, yambaye akantu kagufi bita ngo ni mini skirt, nyine akantu nk'umuntu ugiye out kubyina nyine, kwa kundi umuntu azaja kuryosha yambaye, ugasanga akenshi ntago abayikwishe. Reka tubivuga gutyo, hari ibice bimwe bigaragara aba yambaye akantu kagufi, intege zigaragara cyangwa imirundi iboneka, nyine ari akantu kagufi katajanye n'abantu bakijijwe, ugasanga ibice bimwe bigaragara ko ku muntu wubatse cyangwa se umuntu mukuru bidakwiye kuranga. Ariko uyu mugore akaba yari amaze iminsi atinda gutaha, bivugwa ko yageze aja out. Naho uwo munsi umushuti we yamubonye yambaye ubwo bwenda bugufi, kandi umugore yavuye mu nzu yambaye itrening ukarenzaho urupande, yamico y'abanyamurenge, yagiye mu kazi. Ariko hari utundi twenda yari yashize muri bya bitenge kugira ngo tube twa backup cyangwa se tube ico mu bikorwa. Nuko umugabo mugenzi we aramuhamagaye. Rero wa mugabo ataramuhamagara, wa mugabo umushuti wiwe yaramubonye, aravuga ati wenda ko agira gutya, ko ndareba nabi cyangwa se ko ndibesha. Hari igihe ubona ikintu ukamutungurwa, ukibyiringira mu maso, ukavuga ati wenda nshaka kuba ntambona. Birashoboka, nanje bizabimbaho rwose. Ikintu cyama kigutangaza ukavuga ati nico cyangwa nico, ukabona kucemera. Umushuti we yamuhamagara, wa mugabo wiwe ati yewe wowe kagira Imana we, aho uri simpazi,
ngo hari saa moya zija kuba saa mbiri tahuri simbaza ariko wowe kabyarawe banguka kwereka amakuru yihutirwa. Umugabo ati niki, ninde wagonze, ninde wapfuye, byagenze gute? Timbwira kuri telefone. Ati oya mbabarira ndahantu hitwa gutya uhansange. Umugabo umutima wamutangira. Iyo maze iminsi ukeka ikintu hari igihe baza bakubwira ikintu ukicukama ugikomoza ukavuga ati nyine umutima ukama usa n'ugushitura. Umugabo arafata imodoka aragenda imusiga kuri stage, afata akamoto nyine aho mugenzi we yamurangiye, naho nyamugore gawe araho ari kumwe n'umunyagihugu, babagabo bino utari mwene wacu, utari umuntu wavuga ururimi rumwe, bakaba bari kumwe nyine ko baraseka, ukabona ko n'ibintu birimo urukundo, n'ibintu biryoheye amaso, ku buryo niwo babona bavuga ngo iyi ni couple. Twababwiye ko wa mugore aciye akenge, umugore ufite imzaro, umugore umaze imyaka 15 mu rushako, yeme se mutoya, kandi nkungu iyo yabyariye igihe ruguru asashingira ku buryo niwo babona wa mugabo na wa mugore akavuga ati iyi ni couple, nabakire baje kurya yabo. Wa mugore isakoshi yayikuye mu mugongo, n'ibitenge yabibitse, ibaga yabibitse ntituhazi, yambaye bwa bwenda nyine unaniwo naje nabwa barato bwantunshingeho. Umugabo wiwe yamaza arahagera, amare kuhagera ico bita gukubitwa n'inkuba nibyo zamubayeho. Nawe ndagira ngo inza namakya ko yihanagwe nawe mu maso akavuga ati none wenda nicu yamfite cyangwa se nukubera bahabwira n'ibitotsi uyu umugore wanje. Araza aramubona, ariko uyu mugabo ni fura wa umugabo utarasakuje, utarabwanutse ngo yamatare hejuru, amaze kumubona aramureba. Yandirimbo ngo aranyitegereza, imbabazi ziwe ziramusanga, se niko bavuga mbonye, ngo mari kumureba aravuga ati naje ndi mu bantu bahuye n'ikibazo. Yamukubise amaso, amare ko yamukubitwa n'inkuba, ngo abwira mugenzi we ngo tugende. Mugenzi aravuga ati oya ni tugenda uno mugore wawe gakurusha ubugare azovuga ko wasaze utamubonye. Amagara musaza we umwereka aya makuru. Kandi reka mbabwire bya bindi abanyarwanda bavuga ngo ntafoto ntacabaye nuko yahamagaye musaza wiwe uba mu muhana wa nuko aramuhamagara araza. Amarikoza aramubwira ati yewe nimba narwaye, nimba nasinze, nimba ariki, dore mushiki wawe. Hari umuntu wohana n'utohana kubo nguwo umugore aje guca imzaro azama kubwira ngo wamuziba turakuze turabana. Musaza yagize sereri, bikanavugwa ko ashobora kuba yari kubise hasi kubera kwikanga. Baramurama ariko mureba ati none ugu ni umutanga buhamya tugende. Umushitara aravuga ati nyamaraga uyu ni mwene nyina bo guhinduka, taso wanyu ufite ngo muhamagane n'abazarebe, muhamagane n'abazarebe. Ise wabo n'umuhungu araza, ibaga ntaco muheza ngo ahinduke, ariko mwene nyoko ntiyo gutahanze harigiye kudefanda akavuga ati tabyonse, akakuvamo nyine akaguhakanira. So aba yaraje, ariko mana yaje ibintu umuntu asigaye abona muri iyi Kenya, tuzama tuja mu ijuru umunsi umwe nk'inyoni twamatuguruka. So baraza amare kuza aramubwira ati njewe reka nkubwize ukuri, umugore wawe narimbizi ko ibintu bintu abibamo, n'umuntu ukunda za out usohoka cyane kandi agasohokana n'abanyamafaranga. Wewe waje kureba n'umugore wawe uzana amaguru, iwe yaje no muri aka kabari ari muri Range Rover, imodoka ya fime, arakubwira ngo uzibe nyine mutahe, niyo nga gutaha usigana n'itahira wenyine. Ibyo bintu byabaye imanza aho ngaho birasakuza cyane. Wa mugabo w'inahangaha akavana ngo wa mugore amushira mu modoka no mu rugo iwiwe, umugabo ataraza amarasanga umugore ari mu rugo nyine araho ngaho, ikimwaro camwishe. Gusa amakuru bataduhaye ntago tuzi uko umugore akamwe inzoga. Ushobora gusakana n'umugabo wenda ugiye kumukura ifaranga, ukaja kunywa za ji zawe cyangwa se za pineapple, bino bintu nyine ushaka, ariko ntago batubwisha akanywa neza nimba ari inzoga nimba ari iki. Usibye ko basigaye bazinywa ba mama, abagore biki gihe harimo abasinzi.
akakubwira ngo iyo ntwite ngo njewe ngo irekereza arimbwira ngo nzozanywa ngo konyage ngo nibwo isesemi ireka. Hari undi bigeze kunyerekaho umugore ngo iyo atwite iyo baza bamucanira itabi bakarishira nk'ahariya umwotsi akaza wumva cagiye cirekwe ngo nibwo azamererwa neza, ariko ntaza arimwe ngo ariko itabi gusa ngo iyo yaryumvishije ngo azama yumva nyine ngo araruhutse, kwa bundi ufite inyota ukumva wanyweye amazi ukumva umerewe neza. None umugore ukuriye kubwira ngo ko ndumva umutima wambwira ngo nywe inzoga, ntimuzi ko umuntu yatwite yarari ibintu bitandukanye. Hari uwarara inzoga asanzwe azinywa akama kubesha gusa ngo umuhungu ngo ntwite ngo niko ngo haguma kuntegeka. Nuko bya bintu bibimanza bimare kubimanza, ariko kubera ko ari abantu bakuze baciye ubwenge n'ubundi hari ibyo urenzaho k'umuntu nyine ukuze, ariko ari nk'izigo ntoya bivuga harakundutse iryo joro. Babiganiriyeho umugore aramubwira ati sha nyine mba mbona rimwe byagucanze, kandi umugabo ngo rimwe na rimwe azanyuzamo akishura inzu umugore akanyuzamo ubundi agahaha. Aya mafaranga agayakuye he? Mu bagabo. Umugabo akagira ngo wenda n'ibyabitenge ntiwombwira ngo umuntu ajanye ibitenge yinga rimwe birenga 70 ingahe ngo birashize. Bigiye bigurisha n'umugisha n'ukuboko kwiza, ariko nyine iwe nuko byagenze bibimanza birasakuza barabikaruma. Buriya abantu bakuru mu rushako baba baziranye nyine, kandi hari igihe ureba ukavuga ati nyina wa runaka waje gushingira ndamwirukana ngo sinzosubiraga kuja guteretaga, kandi nyine hari ibyo urenzaho cyane cyane abantu bamaze imyaka 10 kuzamura mu ngo, hari ibyo barenzaho byinshi byababangamiye, ariko zino ngo z'imyaka 5 kumanura ibo kurenzaho hari igihe byakunanira kavuga ati none reka nduvemo, umugore atazanteza ibirwara atazanteza ibibazo yonangira n'ukundi kavuga ati reka nduvemo. Ariko abana bagabo bakuru mu ngo canke abana bavyeyi bakuru mu ngo ibo hari ibyo barenzaho, yeme gukora ni byiza, ariko ntimukaza muja kuzanira abagabanye ibibazo canke abagore banyu. Faranga ni meza, ariko hari ibintu bimwe hari ibintu akoresha umuntu bimwe ukabona nyine n'ibintu bigayitse. Umugore umwana wacyo kuva mu karambara miniskirt akaja mu kabara kicarana n'umwene gihugu ko baratera story babanywa. Kunywa mvuze so kunywa inzoga, ushaka kunywa amazi, kunywa soda, undi hanywa inzoga ni burenganzira bwiwe, ariko ayo makuru nayamenye narabanje ndaseka. Noneho bayambwire neza numva arababaje. Arababaje. Ijuru nimba rizogera monde bamuganiga ngo ijuru sinzirija kwa se w'umuntu ushaka kwanyina w'umuntu sinzi cimana izogendera ngo tujana, ariko izubu mugane wa yandirimbo ngo abubu ngo bakwiye ibibando n'imigeri kuvuga nti wo mukubitaga umuntu imyaka 40 n'ingahe kuramukubita se ngo kuramuhana kuramukubita se kuramugira inama. Hoya ibyo bizabiba mukicara mukaganira, mbona nkubone nk'abantu bakuru mukabiganiraho mukabikemura cyangwa byananirana, imyanzuro ni yanyu mwembi. Kandi abagabo baza barengana, nta mugabo uvuga agahinda kiwe ngo abandi bakumve. Umugabo ntiyabwira umugore agahinda, ariko umugore azabwira umugabo agahinda. Uko nkamonitora nkamaje nkukoreba nk'umugore w'inshuti yanjye nkavuga ati yewe noneho bimeze gutya ngira inama, aza guseka. Ariko nyine ingo n'Imana izezo bakayonyine, kuko we nta bushobozi ufite n'ububasha bwo kubaka urugo rwawe ngo rugira akantu na kamwe kakidobza kazamo. Kandi naje gusanga abantu benshi baza bishimira ingo zasenyutse. Nituvugaga ibiriho ngo mugira amatiku, mbese wowe ngo ni ibyo ubamo gusa. Njewe ko ndabivuga ariko sinje ubibamo. Ubibamo niwe munyamafuti, ubivuga we nta munyamafuti se. Abantu bose muzababera maze murebe ko tuzoba inshuti tuvuga. Twokibura kabisa. Ariko ino mico yatangiye na Yesakiri mwisi byaratangiye. Wa mugore bari bagiye gutara amabuye Yesu aravuga ngo utarakora cari mutere. Bose amashara amabuye hasi. Urumva ko tugesa nk'utwo twajeho kuva kera. Wa mugore we naringe vuga nakugare ko warantangaje.
mu muhana wacu i Gasarane niho byabereye. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, kandi abantu bakomeza gutera komanteri bagira ibyo batwunguraho, bagira ibyo batunengaho, bagira ibyo badushimaho. Igitekerezo cy'umuntu turacakira kuko umuntu atanga icyo afite. Tuzigore cyangwa ngo wivune ngo duheze icyo udafite, uzoze uduheze icyo ufite. Reka mbabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.